غالية شاكر هنرمندك سورية بحردو زمان عربي وإنجليزي سترانا دبيجا 26 سالية جيتار وچند آميرين دنين موزيكي دجانة بستايل أخوة وبحجابه سترانين خوا بإنجليزي وبعربي بيشكشتكه ودبيجا أو دخازة هنرمندين يعني خلكين روجافاي وروجلاتي آقادار بن بيجن چه يعني خلكين دنجي ين سوري چاوا سترانا دبيجن حجاب لسر سرين وان هبنجي باندورا باو و دايكا وي لسر برهمين وي گلكي زيده بويا دايكا وي جسترانين روجافاي و باوي ويجي سترانين روجلاتي حز دكر او دخازه موزيكا روجلاتي الولاتين روج آوائي بلاو بكه جبوك خوشي و تايبتمندية موزيكا روجلاتي ناس بكن غالية شاكر دنبيجك سورية 26 سالية جيتار بيانو و چند آمرين دنيان موزيكي دجنة و دستري غالية بحجاب و جلو برگندريش هنر آخوا پیشکش دکه بشتی كوفيري موزيكا روجاوائي و روشلاتي بويي أنا ماما بتسمع كتير أجنبي وبابا كتير بحب الشرقي البحت يعني أم كلثوم وفيروز دايكا من قال لك الستران بياني قهدار دكه وبابا من ستران روشلاتي حز دكه وكي أم كلثوم فيروز وهمو ستران بيجن كevin إيدا أف تكيل بنا ستران دولمندي كبو أز جفير بوم براستي جي أز جي موزيكا روجاوائي روشلاتي تير بوم باندورا دايكو بابي غالية لسر برهماوي هبوية لوما او دي موزيكا روشلاتي و روجاوا ده شارزاية هيفيا ويجي اوكو ناوو دنگوي بيجي همو جيهاني عن جد صار وقت انه العالم الغربي بقى يعرف قديش موسيقتنا حلوه براستی دماویه که هاتیه که ایدی جهان روجاوایی بزنه به چقدر موسیقی ما خوشه. ویتش که باش به اگر موسیقی من نودنگ بستینه. لأوروبا، أمريكا، أستراليا، لأمريكا بشور ولهمو جهانه. از بقربم به بهترش زمانی که بستریم. قدرت أني غني بأكثر من لغة كمان. شارك عملت توك شو بودكاست. غالية شاكر به هر دو زمانên عربي و انگلیزی سترانان دنویسه و آوازان ساز دike. لی او دخوازه به gelek زمانên din jî bistire. لپارێزگەها وانێ لە باکوڕی کوردستانی دانزدەمین مەراسیمە عیبادەتە ئەرمەنیان لە دێرە ئەختەمار لە ناڤا گۆلا وانێ دەست پێ کرد. دێرە ئەختەمار ساڵی جارێکێ ji بۆ عیبادەتê vedibbe beşdarên ayînê jî ji îskeleya navçeya Gevaşê bi gemiyan çûne girava Axtemarê. Piştî komkujiya sala 1915 li dijî Ermeniyan Türkan hemû derên Ermeniyan girtin. Çi li Tirkiye çi jî li Bakurê Kurdistanê edî rê nedan ku Ermenî îbadeta xwe bikin. Hikûmeta Tirkiye piştî 95 salan sala 2010 edî destûr da ku li nava dêra dîrokî ya Axtemarê ya Ermeniyan merasîmên ayînî bêne kirin. Tam boyacıyan Suriye vatandaşı Ermeni asıllı vatandaş. Ez atam boyacıyanım Ermeniye Suriye me nêzîka 12 salin ez li Tirkiye li gundê vakîf dijîm. Li Tirkiye tenê ew gundê Ermeniyan heye. Em îro hatine merasîma olî salê carekê çêdibe. Em vê merasîma olî pîroz dikin û duayan dikin. Em li vakîflî tenê bi Ermenî de axivin. û tu astengiyek li pêşiya merasîmên me yên olî nîne. Li her cihekî kesên cuda cuda hene, komarî hene, lê em Ermenî ne û em bi zimanê xwe de axivin. Li vir her tişt gelekî baş e, lê me dixwest ev merasîm salê du sê caran çê bibe. Lê salê tenê carekê ye
وی جارê jî em duayan dikin. Em duayan ji hemû mirovên cîhanê re dikin. Em duayan ji bo aştiyê dikin. Em bi ermenî duayan dikin û dibêjin. Diyoruz ki der vorma. Dura işgari xautiyun. Ey Xweda, aştiyê bîne cîhanê. Der dünyaya barış,